afiase na ye no enya ade ada femu se ye chew to afiase a wote Ghana nanso wonka Ghana fo ho saa uduru ho no ma na wo se wo ba wiase foforo prisons but officers na ye very good at ometime control wo yie traditional prison officers ni na mu hye o ma mo nche o ma de o mo ya ade papa Ghana have a BA in one Maria Juma straight in prisons. Wow. Believe me, yeah. You will be on my sacra or bomb pie with pretty crowd, will be on my savior robbery no yeah, will be crowd dear or your meda, but or quarter horror no to me who says Sanya you get it here. Prison one somebody AAP. It is will be called Mama Party says so would do also be an for in the baby so be common so much into beer where Piabe. Now what doors on chain can I know with you? Believe me. Yeah. Baby because of and your man for be a can fan it's so they do sure then the peppy war time be the man but sadly prison ko yini years the 20 to 15 obi on ma no pe mama part asemo it be video say mama part ya jeli 15 years obedem obebre obi on no pe na asemo beto 15 years ha otim ka say ish if you work on what if you work on any people have this sympathy the amana na se nipa nya odosoro ku bi dia ma say oh mami oh e wo mu se wa nya ne ye dia bet oh eti wanyinya sympathy bia ma ona na time no ne most of them are falling in love with her and nobody na bebere aba be do no sure bebere bia aba be twema na ene se mama pass start se wo kasa wo de obehunu how a obi aba peke se na ma atoto agu frem ene ewrade nam so he na eto ne so ama wanya the ears of Ghanaians akoma djuma wo ye no ana o se wa satra na obi asachira Kristo ampona wonipa ben na wo ho kwan se wo pono se onka Kristofo ho e wona because so fo kwase wu na kaza oye panyini eti se onka bibi na mbetena bontia ka se na no a meeting kura ben ni bi mi se uduru prisons a wote obi nsema na be se wo wa ma ne no esua eti mama party die ya wakwa bai eye nsem bebre mi hu ni se na me kura so me raw because what since wakuhunu nyoma obi a politician at Ghana ha no what ye kuro imu ha lorry kwan ya se ye kwan no omutimi twa $30 million se ye ne ye kwan yibe se e kwan no ye tete mampanyini de te vice de te radio eduru contractor na nkasa so na sika na ka $1 million it $1 million no obeye quota te se 1 inch abobo ya akra twi break so akwan timi waawai etwa senka empanimfo no de contract ne share contractor ne nsa no etwa senka empanimfo ne busa contractor ne se die ntina kwan waye ne bo e tutu sesi yi omunim so medidi sika ne bi nti obi antimi nka contractor ne hwe eti kwan bo se tutu ntem NDC ba no mo so beje contract no mo so ye the same thing NPP ba no mo so beje contract eti obo bo abro disika be obi ko twa board ye ko wi akoko ne odwan a eti bi jeni ni pa ne 5 years 20 years be na panyini $80 million e wo yi kuro yi mu o na on de wa fa ne hu de ene nam hosa Mira for mama akwa Bamfamra de pa TV eso midino ede shodi na jabo said ye nyina ye nimu no enne ya me na wo ka say de ye mamme evangelist and I said doctor evangelist mama Pat ababe kayensa ene ya me na wo ka say na ene pe wani kohwe ye nyina ye kopie mu ewo ho mami edi ose ebebobom na Ghana fo nso ebochi say na Ghana fo dodo na wo yes skimpe kasa nyina sankrofo do mama Pat pao me si enye na enka minim se mama Pat nkrofo do ne sa enya wo hwe se de nkrofo bo chi ni dompem ko bo dompem aso bi dem a ma mi nya ba bi mpo no de ne na yesi abusia se de mo nyina mo hu video no na enei yenya ye nuabere mabako ewa ha abrono ma evangelist ewo fie ha ye ne no ebedim komo wono so e de odoko bodom ekota ye maame evangelist mama Pat echi na numu no nam se no mehu ne nkwa de esese mitimi to che no na ye bisa no wono so aye den enotimi ebepie mu ne ye ka se bia sa na ye se Christopher mo no nene ye bedim komo pa enti wonso nye won so beti aba ye comment section ho na so do wadwontwe afa ho na ansa no wonim se adwumako bi na bom esen na mde dwumade nyina ebro ma wintwa me ho amenye aboafo nkrato na mfa nkoma twitwe ni nyina ye fa nhyehyɛ so enko bebia abusafa amaka obajiki travel hotel Saarbrücken Germany global flight from Ghana, China, Dubai. Explore the world with us. Run and fly
to Ghana. You better train from Germany. I brought how na TTB. Now they are for plane. You go to international airport. You go to your airport to your destination. And one person go holidays. So if you are going to project to Muna, be on Metro and some project to use. You go to your Divine Space. You go to your GQ Luxus Hills Hotel. Maha will make travel also stress free. Travel management, expert in traveling. GQ Travel Hotels. Call us +49 17996 4242 +49 1521 485 2424. Check us on our website gqtravel-hotels.com. GQ, stay connected. Yo, me da se when ya brain na o hwe me se dia me kan no enne efia ha ebe ye pinso abronoma e wo fia ha me ne ebe di nkomo na na ye bebisa no abronoma no kra e di ane mame enne ne papa e de to no ana se e media se dia me nso me de so di ato me ho si bia na Bema, Fabuma, me dem who Bema tuntum anas atete asim. Boko de. Kristo adom na onso e. Nyame adom. Wo fe. Medasi. Wo fe pa. Ai medasi pa. Na eni die mu, ye kase abronema. Edian wo ma me ankasa no papa de to wana. Okay, me asantini. Na asanti twi kase mu nso. Edin bia wo ne mrane. Okay. Nti sewa emrane ye brakatu. Ana kofi mrane ye chini. Nti nyaakon so emrane ene abronoma. Nti medi ankasa di nyaakon. Nti nyaakon no ne nyaakon abronoma na se abronoma nyaakon. Nti abronoma ne ye mede. Nti na mede nyaakon ato ncha ma bet e yade ba kwa na edin ene ne mrane. Nti obo nyaakon na wa frɛ me, obo abronoma ne so a wa frɛ me. Ene nyaakon abronoma wudi ade pa, ukita mpanifo nso din. Nti na ne efensa minim sɛ mo monti ase abronoma no nyaako abronoma yi ne din no asechire eno no na yenhwe se de minim se we evangelist right awu kanyame asem enne uhu ye maame evangelist mama part no din ene ye uhu ne sen okay ahu se me de ebi ato be pen maka nsempa ya bi amakwa fiase pen enti hu no me were ho me kai me de no ana me hu no nso sede na o ti ni suo na ne were aho ne ho no eno nso twe ma adwene ko ne ma bebre so afiase na ye no enya ade ada femu se ye che otu afiase a wote Ghana nanso wonka Ghana fo ho saa adenti na okasa de enti a etisa ne se woda afiase a fane se Kumasi prisons no wo adum bet unhu na adum kro nim enti ye chewtu nse wan prison a wo nse won be unhu nse won kro no ye kan Ghana fo a udin ye dey enka ho bi unnim da wo da mu a wo bepie ana wona e wo fie nso wenye ni papa pa ama wankai wantai wachi a wo da hodom na ntokwa ne okun bi asi wachi a wo mra fie no ebia na unwuma kra collapse ebia na de wo de beto abia na de bu na ho enti wo da mu sa na Uchasa obere ho ase kasa de ye yade mpo a wo mpempo a wo nu kwan se obufu wo mra na wachi asai enti afiase na ye no ko da afiase na etese de ye de wo nsa gu wachi a ye bo wo yam untumi nto nsa bi na ka wo nko a honom no wo ni nipa hodo na ekohia wo sabi eburu obi ya amroba na ye te ne koto na koma ye dene sabi obi ahwie mo jegu kum nipa obi wo da so wo sa akoma ne da hobi etu wo ni nipa hodo ni nipa sort sabi eburu etuturafo do ebi nso asesa wo ho de anya obi anabone ne de ne ko ho but wo ni nipa different uduru honom na wo so ba wiase foforo prisons but officers in are very good at or make me control wo yie traditional prison officers ni na mu hia o ma mo nche o ma de o mo ya de papa nipa ono no wa twitu ahwe nipa ni pay akum nipa na ya te na beto ne ho ahomete na won ne da ho o awurade enti officers na ehwe safo nyina so sound for da kro adwumbo ni timi ba binum tirim se yempe officers ni bi yere wo mo nanka ye foso ni adwumbo ni timi ba enti prison officers na munu kwanse mukutatu odi ura inside the prison mu inside etuo ni ho defend ho etuo ni ura we officer na ura prison inside etuo ni ho omo mukutatu e omo atwa prison ho ahia no na oye mistake na officer ba ko ye mistake di tuo ura ho a boys na ko be yere waje mi donya ko prison ya den dada etuo ni ho etuo ba ko kura ni prison inside even kura baby a prison omo ye aduane ade no one in da honom ne ukwan se obi ye wura ho just say wo ya shell se wura ho because me say jail mine omunya knife ba ko pese omu ni na de be pie
ombe so officers ni mu ayere wo mo na ye yatum se mo mmam ya nko ye twa ombe twa ba ko so ombe ku omo makunkum nipa bebere ni da ho bi o oja nyom na ai ono wo twitwa agi ne ho no obi ono ma ni tirim no oda ho akopim se obewu eti se o take that risk no obehre ne obeye obi ono ma 25 years 30 years o imagine say hey ma bra bo be se wa ha obeye bone ne gbe obepeso enti prison ho de officer kura nim na okona weapon ketekiti bia obe so boys na niambre won to mani it is a pistol wawie omavie omuni na adwene be ye baako within a second because obi da ho 30 years onim da o pie o obi okura ne 30 years na kura so onim de obeyi na pie onim da bi mpa okọ ntie ho na won kura na aban me to aduane mani de kura obi on kura wa relax wo it is a little mistake bi na mo ye mistake no officer bi di tuo bi na etuo bi prebe tom omunyi na de be pie one etuo pe omunyi jerema omunyi na de be pie omunyi na be pie ize eti mi hu ono saa no ma adwene keka ko ba bi se ebeduru ebo anwumre 4:30 a prison epono no yetum ye loke mo beda o 4 mo beda me etrebo ha be 1 2 na mintimi 9 hwe 4 ye loke bu tumu ye keka nkra dosie ni bebre mo beda Jesus eti di okofa mu ni bi no ye loke bu 4 ebo anwumre 4 ade nche dan san no mo beda ya what time awo de da edemo e ba se wi aplan se da heat hosie ni na no mo ba be dem unu kwan se complaining o horom na hwa ade o mo wo ho ache no o mo be pira ebi be me si ebi akoma ebi akoma pepira ni aya tete prison sem eto da ade be chen boys no mintimi makoma nti sa na ma na mintimi eto da ade be chen ebi betimi akon omko a otumi emoja anso fem asa akon no mo officers ni so be fam watwa into officers na tietia wo mo enye sa na kanyo be sisi wo de nka bebede nipa betimi aso ne yonko me na ekunu mpo be officers na wade nhira wo na etimi Ghana have a BA where Maria Juma straight in prisons. Wow. Believe me, yeah. Wow. Even your parliament Yes, I'm straight. Officers na straight and Kenya yo. Omo very omo nipa bi no na mo kunsisi ya ye be fa mo akwakwose dem akwakwo ye free ebi weda mind for no on be fa mo akwose dem akamumpre ana prison won so ya akwakwo ye be te say spiritual world kakra because obi o no ma se bia buru nibusuani na wukodi na wu no ye kusie nipa na ye de sekan ato nipa no kranta to ne so se nipa bi oku bia no saman honhom ana honfia so sa de nim na honfia ba be take revenge bi ni ade enti nya 20 prisons no nipa hodo no mo da ho no wo anyene ho amompa enu ti na sebi eburu nipa bebere ko prisons ba na ya nsre mpa ya ma mo ne ade o mo ba pe na o mabrabo no ade kode na obe ye no be safi o san repeat ye na kese eti nipa bebere tim kase prison wa ko nyina echi na still woda so je sa de we ade won ti ya wa na enye wono ahu etoda biribi na epie nipa aya spiritual and physical I say so ura saw them Bible say ahotefo berebia muntwa ni ahia it ura saw them on say energy honum ye positive ana ura be to say prisons energy honum no aya na negative no high men can say negative because the charm trotto ni so ba ye no obodua ona kumam o de zaw na da ho negative ana sabia buru bi okodi bonefo semon so ye de ne ko ho no ono so da ho dum bia ono so edi ya odi ne ho abobo sa anti prison so aya negative ana say aya jaw die bia eti ahu what you say ahunhuma ye adwuma ho no me fa ne say enye papa bi ntin say ukoda ho no na wa ma umpa bu mu anyere anya den na wa ma wa wura de so hu enye wa wuredi ye obi on ma sakra wo ho na o mbọ mpa wo pirisi kura wo obi on ma se bia bru robbery no ye obi kura odie wo ye meda but okoda ho no watimi hu nsesan bia you get it here prison one say mo de eye it is obi ko mama party say so wodin oduro so benya namfo enipa bebere so be kan mo nsama kire no nti bia wa pia bei na wura ho doso chen kane na wo fie no believe me enye ono ko ani nsam na be mena di ya wo ebinim di a watete uduru prison na obehu say ukura 1000 cedis obetim de yi nipa mienu abefie but because of enunti nipa pi dem be 5 years because of 1000 cedis nti obetim de 1000 cedis yi nipa 2 obi on man case o se alomi ana obi so obetu ne condition yati nipa ne sikari nti wa chena nipa da 3 years
Or that one so onim da obepie o. Ni obi okra boys na be free Burkina Faso. Ebi ono ma free different nkro countries in Nigeria ni ade. Obi ono ma ba na busuafo kra nim ne nchi. O sisa lumini ade wa fa obi condition echi da de ni ade. Obi debu 5 years o twakọ onim da obepie. Na say me case na ba ya na ojaba mu echi metu Kumasi Central Police Station. On the 9th of August, 17 date on the 9th, enipa de seni wui e wo Kumasi Central Police Cells. Say entro na metua police ni bedi. No kra na make mo ko bi on the 9th. Ye dida mu no me da mu bi cells ho bi. No wui. Ana ye te say boys here oh e wo inside oh. On the rooms no say enketekete hihiem. Rooms bako me ensan wo say ana as a corridor dem tia sa ana e bi dida mfifi no na eti room bako na da o guy no ye say ofri country bi na by African country sorry to say you say a robbery cases here ana ede ne ba o say you twato so say ye no kra obi nim omo say wada ho 1 year 6 or 5 months na say 1.5 year no ye did the inside the hono no ana yete say boys ni omo tabde ba ya wasensena ye na ti otumi nya ne ho hwe ana mu pushie no ese omo de ne kwa mo omo de tu animu ho a ye say wa jam just like wo manim say na me damu bi wo sew prekope wa pepa free atasefo asasi so de wo mo ne say ne busuafo anti o ma enhunu omu ni baby onam ana no so ntimi ambo obi amane mpo sese ni na de me ba because wo ye hoho ontimi ka se okoye anrobi na de ba busuafo no practice anrobi na akoye ye mfiu enti sehwe o enipa wo ba bi wo no oti wiase we mu be na ye nkan ni mfre nipa because what they fiase oni kama fo ni jefo be wonim ade ba kwa manage ni se me koto no afiase ho no se eduru time se me be preach a na wa bie bible no na sa wo ho nyina na wo sam preach na me preach na me bompa ye mom o be bompa guy ba ko boys bi koye robbery na omo kwa koye robbery na ono ane na fofo omo bo na mane se koye robbery ana o ka se onko eti boys ni koye robbery a ye che wo mo am robbers nso ye che wo mo a ya ye bo wo mo se de ne bisa se wan na ka hu bi eti mo o ka se obi anka ho a ye guso obo de ade hwehwe nan ne ade eti o force body eti obu sa se wan na ka hu bi no ana boys ni ka se asumesi ka hu bi onka hu wa omu ni di hu komo be o se o ne robbery de onko ana mo de ne frame bi eti oni kamafo ni jefo eti ye dedem wo hono no me na ye yi me free hono akwaye me different case e wo be foforo no so me preach eti ade be foforo eti me jame boxers ba ko wo ho sa bia so na me bom pa mo nti ono no me free ho a na me ko nungwa eti ono no ko no fa me boxers share ye se abro no manya nkopon court ya me ko nei ma ye nyimi free na me nya me ho so nti oye mo obi a oda self obi a ehunu eti na ebi mo sere ne ade nyame nchade o hye ya okọ ye pe no yesi case na fede ye die tum se won kan obi a wademu a ekọ 4 months kra onigifo na tese onigifo na odwen se ye de ne call prison ni bi no okoya afi court se afi ye ja no na o mesim edi guy no sada na ana oba be chia wo mu ana okofi ofiri mu koye amane betimi ato amane ni mu no na awrade de prepare nso age obi o adum chedi a time mene sofo akoda nyame mene nana da Kumasi Central Prisons remand honum ye dema na dobre 31st December na asori bi ya asori ahomada chi no na bobe ye 12 that way ana guy ba ko ye chi ne betum fresh sana wo etwere yare oye omo ya hyehyɛ omo family bi ye da ho ana do sa no be 12 no ana ne twere ne ba ye na wo we na no we ne ta kyere mana emoje pram no gu fam na boys ne so boro no omo nim se wanya twere line no dem twa se odem din be odem o wo ne nan a wo presa no omo boro tata omo tata ni musa omo dwen se odi agora na wo ye bibi omo dwen se onim ho mra nti na wo ye sa eti omani ba mo so light no anu hu se moja ife mo se eti obobi ehu se wanya twere no moja no ana me catch software kwanya me se yenko bo mpaye ma no enti esi fam ko bo mpaye ma no ana ne ho to no e free sabe na akwa ne twere ne mabiem eti bibisa me ho se nanka ye ni ho e be bo mpaye ama na nka de na nke be si de na nke be to akwa ne wo ho no atoro bo ha nyankopon o prepare wo odo ko ba bi for purpose for biribinti eti so amane ne to yan ne de ko to afiase prison so be ye bo mpaye mo bi mu nya oje obi nso so nanka onim ko be twitwa age ne ho afra banem be gidie pay ono so afiri mu a wade ne ho
na ohu ye nneoma na o ka se game nkrofo ni ade bi wo hono ma sesi a ma wugidie mu to me se uduru prisons a wote obi nsem na me se wo ma ne no esua eti mama party die ya wakọ abai eye nsem bebre me hu ni se na me kra so me raw because what sinsem wakohu no nneoma obi ye politician eti Ghana ha no what ye kuro mu ha lorry kwan ye se ye kwan no omutimi twa $30 million se ye ne ye kwan yibese e kwan no ye tete mampanyini de te vice de te radio eduru contractor na nkasa so na sika na ka $1 million it $1 million na obeye quota te se 1 inch abobo ya akra twi break so akwan timi waawai etwa senka empanimfo na mo de contract ne share contractor ne nsa no etwa senka empanimfo ne busa contractor ne se die nti na kwan waye ne bo e tutu sesi yi omunim so medidi sika ne bi nti obi antimi nka contractor ne hwe eti kwan bo se tutu ntem NDC ba no mo so beje contract no mo so ye the same thing NPP ba no mo so beje contract eto mo bo abro disika be obi ko twa abode ye ko wi akoko ne odwan a etimi jeri ni panama ni 5 years 20 years be na panyini $80 million e wo ye kuro yi mu o na on de wa fa ne hu de ne nam hosa eti uduru prisons a wana uhuru se o man ne nyero young lady bi oka kire me se opese o ye lawyer ni daachi ana me ka kire se da bi mu onye die nti ama me ka kire no no okay o se osua no bibisa se nani die nti no opese o be ye lawyer ni daachi ana o se osua no ni kuro mbia na omote woman bia na o ye ohie ni oni sika o wontafo ana enkra na o 6 months na sikani bi ni nya asem na sikani de ne ketwam nti ono ni nya asem na sikani ka so be kire ne pa sikani ni ma police fo be fa woman na wa wontafo enkra de 6 months o mumu mi aye no sikani ni me ye ti woman de kotum ama woman ni jane ma na ofie woman no koda mu oba aye no na ne mamienu na awu at a spot wanya jefo kromofo nyina woman na kasa odidi atama no oma be kata ze hey mame odi etwaso ma na wu etwaso na we uni sikani na anya nti omu ye sikani nti young lady ni se omu saade no ana o ka kire no se ono obeba be lawyer ni daachi na odi adi ahiafo asema ma wo ana nka kire ni se ya buruchire ni mia hodo bi na akwa lawyer adwuma na akọ be se Ghana ha dia yisa ediswadi hu ni firi utem nyesa judge na wote pon ho no wo se wudi amahie ni na ya bribe judge ni aya pasem na tuaka eti wo kasa no de yawudie de esi wo mafrasi nti eti wo se yaw no wo kasa na ye bebo wo se na gu judge age bribe no wo se fe yaw na wo nya firi wo mafrasi no ebe kese eti anhwa wo be ye drugs because wo be dwene se wiase nya real eti anhwa be start ye nubone because wo be wo se no wiase kra nka no kre eti anhwa fe wo de wabra bo be ye nsa no wo yaw no be ye dia tan aka ne de no ti mika je so on paper sani so de no no pesika dwuma bi no onye na so bi nya asam na wo be gina agema boa na wo boa na no agina nche efa amfa gina nche because Ghana ha no Eden. I was here Agronomani Gusa no echiche enkomo efa enigensem ene ye mama evangelist mama Pat ba wa bedu eye efie na no kware obi be se aye de ye nyina obi ani age me so won so wani age ama no sempo wo time mama Pat mpo a sa bredi many afford bom na kanchi na nsem egumame abrabom because utie abronoman nsem a welcome efa eye okopie mu ewo prison ne awafam ene ne ewo hono yenim se san so ne ye mame Pat wono so atete bi ehuhu bi anu nti yese wonyonko eda ene woda enfam nanso wo bia ho meti mi jami die mu a wontimi sanso na wonso a wo hwa me so wo nanso yensusu ne enjaje nipa because utie nsem a ekoso a menua ebetimi ato bibia betimi esi wo abrabomo enye wo ma egu prison nyina na ye nipa bone da bi obo ho ye nsohwe sede wo ken na ene obibaka sa wo hwe sede prison musia de ebi nso kofa no me ebi nso fa ne ma bebre wo hwe na ye maame evangelist mama Pat ba wa ba wo susu se wasua bibi ewo mo betimi asesa ewo de kwan bi so ne ma bi a call so wo because of tibianity me who a big changes me cross though ne aka na nye bad sa but ene no I think say they may be correct
se akan na odi agoro bibra ene na agoro so beti ampa na ni brebe dɔɔso akyɛ ne akan no ene obenya ahokeka soronko bi wo de wokɔ mo kyerɛ na sɛ wokɔhu sɛ de nipa de sɛ ni te sɛ wo ebia from ne bi hyɛ fridge ma twa broga wo de wo ba fi ahwɛsɛ ra na wo ho yɛ wo ahudwiri enti mama part insisan bebrebe abadi mu efiri on ade ye manwiri gene sɛ efiri na ɛkɔ no Ghana for edi o maso be mama part so on be gine di wo ma na mo ngini ndi no wo bi sɛ na nipa bebrebe mpe na asɛm dodo na believe me na nipa bebrebe because of enioma manfo bi akeka fan ho eti na so de bi wo ho ye perfect sure na nipa bi wo tan bi de ma no but sa the prison ko yi ni years de to ni so 15 obi ono ma na on pe mama part asemo it obey video say mama part ya jeni ni 15 years obede mu obebre obi o na on pe na asemo beto 15 years ha o tinka say ish efiri okono what efiri okono na nipa na have sympathy di amana na se nipa na nya odosoro ku bi di amana say oh mami ewo mu se wa nya ne ye di bet eti wayinya sympathy bi ama ona na time no ene most of them are falling in love with her and omuni na bebere aba bedo no sure bebere be aba betwe ma na ene se mama pass start se o kasa wo de obehunu how obi aba peke nsem na ma atoto agu frem ene Awurade nam so he na eto ne so ama wanya the ears of Ghanaians unim mami read Bible verse bi nchao me wi ana me de aka how a Christopher isi fatie Awurade akwa Paul na de we to no ana Paul say sa me mere ye wi Paul na echi ni tum emfa ho ne how wo ye supreme wo ye powerful sa nso he afiase na ye nso he de etimi ba obi aso so wo ye hye wo ye nam afiase de emfa Paul no ye say Bible say Paul yo nipa no kura adom akyede 7 na Bible ono peni nipa no kura sa adom no ye Paul na Elijah na Elisha bu Paul kura bi eti ono okuta sa adom no se ono etimi tseni to afiase me ye dia ene obi eni oboro so be Paul ye tete ni to afiase a afi ono kura de na ne mfe opritiwi na ne mfe aka no Satan koka ni kuturuku Awurade na ma akwan yentie ne mmereye no yentie de okafa wo according to 2 Corinthians chapter 12 verses number 8 was we intimisre Awurade emprensa se emfiri me so and so when you finish so and Awurade say me say ma dom edoso ma wo na mitumi ewie peye ewo mereye mu enti me di anitie pii me hoahoa me ho ewo me mereye ho emom na Kristo ahoɔden abetena me so Kristo nti mani gye me mereye mu animtie buo mu ahokyire mu ɔtan mu ahometie mu efiri sɛ me ye mra ena me ho eye din Awurade asemuni oye mmeremoma ana me ho ye din eti sa mmere ye na fiase na ye no sa nyamesumu kasa fi no ene sa no ma na eye mmere ye ba ye nso a ekintine ye mama part eye akomadwuma ya nhye da ehunu akomfo se ye yi na fi akom onka akom sa de na amba ohu so bi atuba koye kremoni ama kremofo abona reject say ye mpe no kremosumu da but here is the case that we Christians obi so abi hu Awurade obefa Awurade woso no Awurade be na te be Christians ibu ani ntia se da bi onye papa adana on natural adana on sakra ye onye papa no wo ye papa no ontwene mba o papa ye na wo ye ne ho no mbe ye tese wo me koso fo kwasi awu anchen ebra dum cheri atemi a me koda mu ba ye me kosra mama part ne ni papi di matem so fo kwasi awu a members ni bi krasa se di matem se ntimi ben so fo awu abiem because makosra mama part obi a wo ye akumadwuma nhyɛ dan sesan papa na makosra no eti na me dwene se so focus e wonso bedwame eti unim dakro na so ono obe preach kwase da bia wa na sorry a odi nkan ko preach o Sika FM ansa na wakọ na sorry eti ano papa na me ko Sika FM wo twɛn no ma dress te se de me ko aso nti me ko twɛn no oba na me tia no eti no raise na wo se me enko enti ye rest studio enti o preach me video ne kra kakra ina ne ho ye preach wie ya ye ko asɔre no so on the kutaka nti me de nanka me kwa kofa ka no ye se o me medwane ne ka no enti de ka na mu na metena ye meti akire no no te front na ye ko ana me bisa nse papa me kosra mama party o because no me ka se wadwa sana onya ana me se papa me kosra mama party na video ni bi kura ni ana me ka kire ne se okura no wo se wuji ni tum de ke ka ho na Ghana food di matem se di entina me kosra no na fe mamba wonzo nkyɛn nti omu di matem bi ana o se munyi no mo ya sofo ana sofo wu aka kire me se edi entina Ghana for be esa na obi ono na eye akomadwuma o ye no ana o se wasatra
na obi asachira Kristo ampona wo nipa ben na wo ho kwan se wo pono se onka Kristofo ho e wona because so for kwase wu na kaza oye panyini eti se wonka bibi na mbetena bontia ka se na no a meeting kura ben ni wose ono na ya komadwuma na ne wose wasachira dienti ana Ghana fo di na tem so wasachira Right, so for one put gin against Saturday near the etum. It's a giddy for ye and crophobia, ye hypocrite. So for because you are the obedient himself or Kasaka Boni Nimupa or Kasaka and Difu and Wow or Becca Nimpa. But here is the case of TV and can say the penalty was Satra, Yen Chimbano. Now you said ye quanti jumediano. Ye many who be young fan and frying. Na se afana mfanye na se bia guru atrofo adifo kofra no no mum nkogire tuma obeye omunuma ne bi itade na yana ese no kura no ye o mekan o kan mo se mo ye papa no monje no what ase eti yesu se me ko mediem na media nyimi entu media pom eti so yen yaje mama part atum so kan ye agiri fo ho na efiri ne no me hu ni speech bi a prison officers ne say omo mana kasa de obehu o kasa obubo quotation be ye serving so I was like wow obi ye sofo wo ni freedom tifie be won timi pon kasa nyi quotation tumpo believe me but ono akoda afiase no okasa bubo ni speech ba kupe o enye so okuta nkrata na owesu okasa no bubo quotation free ni tirim nipa na hu ahunu biribi ana meka no mesi ni mu aye dunne acha aka me ami hu na to me so agidifo na Kristofo yenya hypocrisy na yen gini ntum ya gini mpo atum ya omo ngini ntum amomfa wa ngini ntum fa ye de mama part woyo ye de mama ye ntimi ntone nche na ayo mama ya minim sesa wo so ntimi ntone nche ye sibia no momfa nche na ye nso mama mu yie me de Sunday de metonyom abanya is say abrono ma ye nhwe obi besie enne nkrasensem ben ana omo hwe ye mo be ka kire wom na ya sori so na afa ye different eya to aso okay de me ka kire Ghana fo nyina ne se obi ohorom nanka obeye nsempakani obeye difu djuma na nyame djuma na wo hwe de yetoto me for instance bi so makwa afiase ne bi de yeto mama party na ebi anka saa de ne be ma wabamu abu a me wabamu mu hye wo ho de ne ade ewo bi na awie bi ensori ti bi be gidifo ye nyina ye nso be mema nsori ne saa mre ye ne mu wabam making can verse ne kire wo se me mre ye mu mpo na menya ahoden nti me mama wura ho obi mre ye mu eti obi anka ne ho hye de ato mama party ye na ye mfa nya adisua na mesre tu Ghana fo nyina fo se obeye nyuna na waye minu na obeye hye nso a na waye hye ewiase ye we ewitwam ne na kono de eti hwe ne sesa wa kwanhwe wa brabo ne wana monto yi to anamo ayesefata urade na afei ade bia wonsekuta mu bia nso hwe ne ye ne yi krisosum ne nyamesom ensi sikape kwan hwe wo nso ye pesika ye wadwuma wo ye bia na emum sum wa urade ne kai wo bofo ne yi mama pata afiase okoda ye senka urade ni mu a na nkaripa de ne nyansa be yenka akoma bia ne ho ebedwodwo nka ebekoso ahuri o na urade nyankopon so nhira wona etimi gya nsemu mane kae Empress ene nikuno erade nyankopon nhira Mr Hobson erade nhira mo se mutimi gyanse mane kaya bibia timi edwodwoye ane yesan anyama ma party bi erade nhira mo na mohwe mo na mututu nso yi afutuo kakra me de bema mo eno no ema obi ama na wura hu ma na eba mu mu ochena ne daachi ewo ho ma ye me number aye 0557780953 mechia Dr. Amagashi mikoda afiase no Dr. Magashi na ebaemu efa lawyer maame ene wo mo amene munyansa nyina kasa ya akopim se bipie nti Apostle Dr. Magashi erade nhira no aya mo modern enye advert man kakra na mo ya advert me de be kire no ono so dey very good ba doctor ye be am e ba ko interview no kra aya mo modern o work so prison junction Kumasi so o macro o de me de number be mamo Apostle Dr. Magashi erade nhira o one ne ho kafo na erade nhira obi bia odi abroad ma chi bia na ne doctor baby biara wo yesre erade ye gina ye ni abere manyi anemu ni adawase ewo se wenja ne mu because there be ameka say wunya asam a na wo ma edo asam to a wotwa wani na wotwe say obi ama ya na eden wunya akra nka obeka wano aduro awu na nso woda ne wani na hu obi wo a ema wa rekekere wotimu say me nso say me wo obi dia na ne doctor yesre
Awurade sɛ ɔma nkwatente ahode wo ma de bi a wo hyere wo ye nua barima yi ho no Awurade enye ma wo ye ni sopa nyame enhyira wo ne wobusua nyina yede mu no Yesu mu gye no ena ye bre ne nti medofo won so a wo hwe me hu ne amenka ani so wo dodo sɛ abre nyina ye bapa mo gye yefɛw so yesere Awurade sɛ ɔma nkwatente ahode wo na ɔne wakoma so ade nyina emfa mam 28 year and 28 year ya my birthday enti abusua ai said ya da bia ye no no ai am chama de wat ya kra mu nyina every pam Joshua so na gina fidie na chi a wo chieche o chinchim ede mame a wo so nya bi ehwe me Nyankopon onhira mu nyina abronye God bless you ya me nyina onhira wo pa every pam ye besan ehia makwam abusua fa amakwa ba GQ Travel Hotel Sabuki Germany. Global flight from Ghana, China, Dubai. Explore the world with us. Run and fly to Ghana. You better train from Germany. Abroad, how not TTB. Now they are for plane. You go to international airport. You go to airport to your destination. And one person go holidays. So if you are going to project to Muna, be Metro and some project to use. You go to Mamma Divine Space. You go to GQ Luxury Hills Hotel. Maha will make travel also stress free. Travel management, expert in traveling. GQ Travel Hotels. Call us +49 17996 4242 +49 1521 485 2424. Check us on our website gqtravel-hotels.com. GQ, stay connected.